taanga o mautaulanga. Halapai ni tu ka whakamatala, hona ni whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapai ni tu ka whakamatala, hona ni whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto, kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, a tonga nio whai o tupua, utulai na o tumatanga, matakau no reka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hakeanga, utula aina o tumatanga, matakau no reka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hakeanga, he wisai, wakapo, a maasi mohono fuloto, kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e topau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, a tonga nio whai o tupua, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu, e wisai, wakapo, a maasi mohono fuloto, kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e topau o hapai ki olunga, ke malui, me olunga, a tonga nio whai o tupua. Kole ke uhu whangamoa he talamalo e whanua mga i tala whatapu kotoa pe o ku mua ke o atu pe meheni ka atāe whainga maari e koni ke tau hoko atu ai pe ke tau prokolama koia whatu whanua fo au ki he whewhini ko o atu tai loto whewhia mo loto maa whana ki mau tolu ku mau tatari mai ke tau prokolama i hono announce atu ka tak pe ki tō mui e taimi ka mea whawhewhia ko e lava ke whainga maari e koni pe ku mai heni pe mo Paulo Piven Piukal ke whahoko te tau prokalama ko ia ki ahoni. Piwen, malo tau mau e ahoni pe a malo e ngau lahi mai mei tongan. Mou whewhe hako tui ko whi aho e taha whaago ni no ku kaki aha whi aho i ai e pehe te mou tes isi e ngau e ku whai. Tatau pe i he ngahi ngau e ku mou whahoko i he whare area. Pehe ke ngahi ngau e koe ni he tau hanga koe ni ke whiri ho tau takika mou whewhe hake piwen. Malo e mo whai o maari. O kore te pike u whanga te pe whatapu. Dai ke u alo au ke ki mari whai o horei. Dai ke u alo ko mikai ai. Ka ko e ka tupe ko aho mo programa mo palofesa hua kau e lahi tohi mai. Lahi tohi mai e kau whanoko. Ka ko beke te tuwa e ko alo o ke ki mari kau te afi me peke ta programa. Koia. Ku whawhiawhia pe ko ngā ke lava ke mau mai ki mautong. Ko ngā ke lava o mai ho mo ngahi viu ke ngahi tuunga ko kua e tau
mea whakare I tongana. Koe tapolo kalama whoki na whahoko I he tūsite. Ai na mei koe na utok whatonga I hake na lere whakataha pe I he taime tapolo kalama na whai press conference ai tokon paremia pe moe paremia malolo pe ki he kauwhai o ngongo. Pe na ku toki lawe iai I he taime koe na lere ai press conference koe ni he taime na utok mamata kia I ahon. O wakai ki ai o ku kei hoko atu pe a kabineti na tau ilo I pe kei hoko kabineti ka o ku kei hoko atu pe pe mo paremia malolo I hono lakanga famista ai a kone lakanga paremia na ne fafisi ai ko toenga ngahi lakanga koe o ku ne kei hoko atu pe kana ne me a pe he fafala pe I he paremia leo ko ia foke tanim ko fohe ai ngahi portfolio ko o ku iai pe tene ke tuanga pe ke reo ngahi mea kona reo ka koe lakanga ua koe la minista ako pe mo taha ngahi minista kona ai o ku kei hoko atu pe ai ke au ki aho uawha ko ti sema piven koe konga ia o mea na utoki lawe I he lere koe press conference koe Kiawe is a blessing. It's a blessing in disguise. Kiau ko hoko sio taha lahi ange fetutak mai na tai fe mari na tuton ke ale von so ko kakato. Ne ongo tui ko aku na fe hala ki hono takaki ki mautol he sea. Fakata kau ki hono operationalize lao. Ege ko ako sio fula he opito pe me ko ya ko maulote lao ka ke apply ke situations ne ngo ko tui ai ka ko anga ko ngo na te kai mai pe ke tau alwe fe hala ko ka ya no mau ona ka ya no mau ona hoko u me ko ya pe mo anga fe hala ha ki he ko au talo ku hu mo tu ki ko ni suton na li ko wa no fulu mo tau kapo ke ngali bona mai he mata ta me komni weri kau ku kai peke fatonga yo wahata kau foi toko wano waha na te veria ke fa kau ke mea gani kai ke ka kana tu ka to be ke tafaki e ko ta mea na lota ke ai ke uhanga o ko ai na ulave foki e mahu ia ki he tuku hau e ko ku COVID-19 foi konga ko justice na ku ho hala hi mo au he na puke au e lipote fa mawanga ke a taimi lahi ke tala no o ko paia ko foi tafaki e tahte ai konga ko ne penolo mo involvement mo association atalaketi mo penolo mo association mo involved al kauloa lo ti he penolo he ko lo ti he context mo concept o pureanga fatu fa Britania is a completely different criteria and merit ko foi fainga fana na fala ko ni mo paulo tu ni e na hanga ko ai ke pa usi ai tai ma usia ai fare area ki nga foto tu ka te tata ko ke to hala e ku sio akia fe kau aki mo foi manuva ko nga ke protect na do na involved he asika ai ko me ai me ala hia e hokot kai e kono moni fa ofa ni afio he ha o kakai o kui kai ke now hold ai interest ai kakai e na fai tutoni at heart their self interest mo pe maalunga no pe ko pangalahi o ku ke au kai pe ke ufie mari tala keti na involved he asika flechevele na involved he asika ko ombudsmeni mana u alge ki cocktail ai New Zealand High Commissioner ane po na eu fai ngamari ki utala noa ki he
ke kau diplomats ko ya o tangi uga fono te fono maman mo ilo o spe na hanga fangoto e fuwaka kana mai whole highest positions that very influential e fono te fono be ai aku ke au ya hoko kata be me ko ni solo wai dono ono pepe sia on te ko me ko fa be to ang tau teka na ku hanga o hake siu ai hange ku na o hake ke sia fa kau mai mo si ai ni mano pi ke mai ni mano ai moi atakai context situation o tau ai na kai ke amana ki au e hanga he sia o kati foi fa kau hange ko ho pongpongi ten hanga tukuange ke talanga i ke mama ka to o vare ho ne loka i go mea kana ka ju kau ke au pau mana e huinga peke pe ko la ka pau nei na ya ha ki me kau o ko vi fo ke ko mau ka bala mo fota ga ka mata ko pongpongi na ne tukuange ia ne ngo ko foi mea mau taimi kan hanga ya tukuange tata foi mea mau ina ko shoko ko foi mea mau taimi ha ia tala mai ko o ke mau he dokumeni Koi ko ka te kupui lao ka kupui lao ta ko ne kau ko ne kau o ku ia mau he dokumeni le pe ko mea mahino tahui kai ko dokumeni mau ko ne kau o mau pe he au he futuange he sea ke talanga e foi mea mau taimi ke ala o pe au tene tuange he na ko hinga ko hanga reisi he wife foi fe paki ni mano ai ni mano pio tamato bebe kai genta ilo se aya pe revive bebe le ya ni mano ai kai ge ya o ko pa mo neongo hanga go lau go e pe ko hanga one foki le vai ke processia ko ya ne ke design ya ki he fisi pe ko efsen e pare mia na design ya foi processia ko ni mano e na design ya ki o se fili lahi o kai pe ke o kai ke ka wilo ne hoko ne hoko ki au ya o kai mama me fo tu to auto ya le lahiang ke fonua e ki foi fe hala ki go ya Koi o ku lahi fok pe mo alu ke mahinon ke kakai e lahi ngau o ku fe ma ke mo fra hoko me fale area mo fatongia ko e ka fa lao ki mo dolbo no wakai e tau lao mo me be te ku lahi ngai me fo o go hoko pe mahino ko ai ange ko me gana ke fa hoko mai me ka sia ku lahi apita ngahi ava o ku fe ma o ke fa hanga we ke i tau lao te go tu mahalo e lava i ngahi to fale area tu ko ni te mo lava fa hanga we ke ngahi me be ni ke ua te hoko o mai ngahi me ko ni ne ngo o hoko pe he ngahi hinga hangi ko fa matala ko ngai ni o ko wakai ki ai na te tala noa whake he polokalama ko i he tūsite na te tala noa ki he ngahi kupu i lea na mea ke pare mea hange o kuki i tō mamafa ngahi kupu i lea te tau pe i whakaloto whanua pa mo te lawe i mo tō apureanga hange ko ne pehe ko ko ofa tika ting mo tōlu na mau tū whakataha kau mai kau no pere na mahino na si whakamana wahei na nau si mana wahe pe nau unuai pe mo konga daha he ne meana ne pehe na te pehe ko whanuani o ko osfoaki mai tawa taina ka uki ai peke whakapopula i he ongo kupu i lea ko ia ta polokalama ko o si na kai whake hange na ta whakaukau au ia ki mama ni ke international zio tu ngai whanua muri na alo whakaukau au he ta whaki ko ia fe sio mai ngai whanua muri ka whanua tau atai na tonga ka me e pare mea ta ko ku
o ku tau kei pōpula pe. Ka ihe press conference e whanongo ki ai, na utongi maa whainga Maria whanongo ki ai ne uhu. Na whanongo ki ai na eke whihu kua ki ai. Na eke he taha ka whainga ngō ai ne mea. A whanongo ki hene tāri o ku koe ki hange ko mea nau whakau kau au ki ai. On tamai bea kai ku mana e kau no pere na nau unga beana ki kau no pere ko na honga o whamalohi kau no pere ko ke nau unuange. Pea ko hinga pea ko hange te pōpula ai mo mea. Kaki aia ku whanonga ki hene tāri ko ki hene press conference e piven. Ta koe ki fu mamawhai hange kau whakau. Ko hange ko whakau kau au e na ko tikrea ko he pare mea ia. Ko osto o e tau a taina ta tau te fokta to pōpula. Ka ku me e pare mea ia press conference koe ke pehe ia piven. O ko whera te pare mea. O ko ona moni pe koe ha e ne toi whakatonu lea ki ai. Koe how people perceive it. Ko ia e tūloa. Ka oa te whakaukau koe ni e solo. Koe koloa pe ho o kui o ku ke whaiteri ki ai. Koe koloa ai whanua o wahano lao. Hano uhinga. O ne uhinga, koe uhinga o ku ke pōpula. Ke whakahoko ho whatongia. Whakatatau ki he lao. Hono tau he koloa ai whanua. Koe tau ataina pe ki ho kui. Koe koho o whatongia, kua pau ke pōpula. Koe poinia a kui. He koe, iroi ne he aki rea koe a. Koe mea bena kikiri ke kua tamai. Nau toki whoki au ia o se ta programa e hakoe he kunga nau. E nai ospe mau wharea rea pa kei I was filled with emotions and everything else. Koe toki osko e ta programa pau toki whoki o whanongo ke he mau tipeti moi mau. Koe foi pehe koe o pehe au o swaki mai tawa taina. Ka koe mea tatau peso. Koe tatau ai peia pe ko hai u ne whamalohi a hai. O kukai ke pehe ia ke... O kukai ke pehe ia o ku iai hawhahinga. E solo, kua pau ke pōpula ko hopure ngāwe. Koe pōpula ko ea, koe ka pōpula ia in the same sense as slavery. Koe pōpula ia, koe te pōpula ko to whatongia o hai kita. Ko to whatongia ke te pōpula. Koe te ai noa ia pe he koloa e te kui. Koe poi nia, he kona moni, o houtu ina kai ke whatokanga, pako against e solo. Koe palo pare mai, ai whahino lao. Koe kusio, na e ma, koe kuanga ia e observation he kugo ki whare he fui tau bene ua. Koe mau tuk tau wheturi, pa koe hanga i ku whakakaukau. Koe hanga i ni whakakau, mea ni o whakaukau e pare mea mo e ne kapneti. Ko hono whiri bena o tole he kakai e tōki whare area, whiri bena o tole me whare area ki nau hoko ke kapneti. Pea nau hanga rewa na tolo turi te tuk hau ko e nau koloa. Ai koe hanga e na koe mea e koe kusio koe ke ai noa ia koe tuk hau. Pa wos whare atu pe au ia. He koe taha ngahi mea koe nau nofa. Koe ki uhanga o whehu ia pe ku sai e wholau, pe ku kowe wholau. Koe mea nau whehu ia e au ia. Anga whewe ke o mai he patseti, taha 12 miliona, koe inasien ki he wholau ai pure anga. Sai. Toi o mai he lao paanga, ka pau te mouto e whakalahi ai inasi koe, he kai toi owa he pese te hongo fulu. Ai ko kara noan ke anga koe, mea koe na ne fomu e whakaukau, ke ulawa o rea aki, ai fo irea koe koloa pe ho kui, o ku ke whaiteri hake. E kuongo i koe lau miliona e nia ai kakai. Pea sai pe ia, ka pau na koe ha, kai fau he lao, he kohunga he unau mau e majority. Ha hono kovige na o mai o maha ki supplementary budget. Ki whare area o pehe mai. Sea mo e kau me mipa. Koe tuu koe ni ai wholau, o ku lahi ngai wholau ke o ke climate change o ke isi pite mo mea.
e fie ma o e valu miliona ia ke tānaki mai. Ke o ngake lava peo sio wharearea mo maungau e whakataha mo sivi ai. Ko ngau e whakataha ia. Ka ia hawhai mea pehe, pa nā kuongo i au pita. Ko no hinga he nā kuongo i he ko e sologu. Ai au e. Nei kai peke o hanga i loi wai. Ka koe COVID-19 te nā ku aluaki ki he wāhenga. Ka pau pe o mou loto ke pure i le tuhau. Pena i hanga o iloi ko haha no uhinga. Ko hae uhinga nei whakalolota i mea koe hoku loto mo kulau maari. Ko hae uhinga nei take i pek tokanga ke mea koe ni. Kai ke ko kuhinga fuke whaitanoa. Taha i mea nā kua ngō i au pita he wharea koe hau hange u ne tuhu i mai. Pe koe tui, pe koe hou eiki. Nā nau whaifo i whakamālohi. Au ne ai ke heke ai e hau e kau hou eiki. He ene whakakau o kusai be ene ngā ue. Ka koe talu hono eke mo e nau heupe. He koe ni solo, so koe talien e kau experti, mei whare pānga ka ngā atpe kuhinga le reige kakai. Tamai nau toko ngā koe u vouti kehe. Koe lahi bene koe i taim koku e apo ai vote for lau o koe o ova ke valu miliona. Ka koe taim koku nau apply e he ngahi vouti o kui loto bea e pesete hongo fulu. Soko whamatala ni kau teknika reiso. Ile o soko e na whamatala ko bea. Mohanga ngeo o toi ki i repo reita nge kau ate whakaukau. Koe pesete hongo fulu, tau pe koe poingau Minister Panga taha miliona ai. Poingau moi taha miliona ai. Panga folau wahe pe. Pea mou tānaki, ke poto ngau ko toa pe, ai pesete hongo fulu. Taim koe te mou tolo ai, e kei pesete pe hongo fulu. He kai ke pehe e tolo e pa pesete hongo fulu koe, tānak me pesete hongo fulu koe. So ka ate foi fika ke aga pa. Ta miliona moi tau ave po pesete hongo fulu ai. Ta miliona e fare panga, ave pesete hongo fulu ai. Ai ko pesete hongo fulu ko ta kilo pe. Sai pesete hongo fulu. Tai mo te na tānaki ai ko ua miliona ko ya, o ua kilo pe ai panga na te tānaki, o ke pesete hongo fulu pe. Ko ua miliona ko pesete. Ai ko na ku itala ya bito. He ki au ko tari ko ana o mai me kau higher level. Ko CEO hen mo kau pure he budgeti, mo kau ngau e whakateknikare. I was so frustrated. He kono hinga he koe mea ena na wanga maheni gai sol. Hono tala no ai matai fika ki he kau me mipa o kui kai ngau e utoia. Koe taimene na hanga o li i mai koe ka au e foi mea tatau. I found them ke nau oku nau hanga insult eku level of intelligence. Masi, le loto mai lai madako. Pea hau rewa alu ke atita. Koe ni oku ke ripoti mai, oku ova gene valu miliona. A patseti koe. Hai huinga koe ke drive mea koe ni, koe mau lao. Ke ave mea koe ni ke whamawanga. He uhinga koe ako e solo, koe lao koe patseti peheni. Te ke whakamoreki pe panga koe ni, i he purpose na e taria he patseti koe ni. Koe tō koe valu miliona koe ni, koe valu miliona me he u patseti vouti kehe. Na e tō maia o avea ke he vouti kehe. Sio ke palpare mai ne loloto. Ka koe ku poini foki. Hanga ia hingaki a hono te kei ai unu ai kau no pere o tala tokua o kusai ene ngawe o kukai ova ia he valu miliona na e fou pe ia he lao ka kuei ai influence kehe. Solo ku ke au oku o feina pare mia. He nega eu amanaki au ki ha tangata ako le leipehe. Then he drop himself to this low.
Pene hanga implicate ene afio. Kia au. Pene hanga whakangari wale I kau no pere. Kia au, that's an act of seditions, borderline treason. Kia au. Ka pau oku ofa ai kau no pere he fonua ka mwene afio. Kwa ki doni ke tu no ai for statement ya gani. That has to be addressed. He ko haha no uhinga. Ke titea hakaha. Tene heva bold. Ke ne hanga implicate lotonga ka ko ia whaihia. He ko issue ko naftala noa mo koa solo. Ene lau he media I muri. Ai lau mai ko e media ki I muri ke ne afio moe ne hange ko issue ko VONC ko ene afio pe mo te mokalati. Tamai ko matala noa ko ki ai masi pa ko tangi. Ko fu completely different issue e vonkia. It's about mismanagement. It's about unaccounted to unbudgeted spending. Oseange fufo I mea ia oku aluia hinga ki a hilia he tuiba mo he houeki. Ka hau ka pau na ne pehe. Ka pau na ne pehe. Oku tonu hia. Tu umaia ke mautipeiti he issue. Lau e mea pa mautipeiti. Ke ata masani sani. A ene totonu. Pea ngari vare rewa mautolu oku hiki nima ke tuhifo ia. He tainu ata masani sani ai. Solo nau ko os puitik pe mea goe ni. He taimina nau langa I goe. Ai teu ke host koe forum. Komit paanga, kapana mo fatonga komit paanga. Ripote komit paanga. Na kehe I ato e taim. Ko nga he nau kau he foi skuta na isko patseti ke ne homa. Pea na aku tau fehu ke minista paanga. Tau fehu ki he kau ngau e whare paanga. Tako tui te nau whanonga mai pe mea koni. Pea au toki tafulu I pa nau. Kapana mo fatonga na e whare ake pare mea e kuanga tafulu I o ngahi kau ngau e. Eku eke peko fe patseti o kunau allocate ke forum. Kai peke lawa hatali mai. Sai. Taim goe na nau koe osi pe tali patseti kamata usio ke langa, kamata usio ke tu e fangi teke, tanu moe hala moe mea. Pea nofo beo peko fe patseti. Fe, ko fe, he kono inga pauke iai, pauke ke maue, recall authority. Ke hanga o spenia e paanga. E ko ngahi mea na unofo ako e checkpoint ke whakapapau o kui kai ke sove no aia. Kai peke a hatari ki ai. Pane kau ia ngahi makatunga koe ni e mea. Ko uhinga ako hamene kai ke ne hawa kari lele umea koe ni pia tuange ke mauti peiti. Palo pare ma whaki e solo. Koe kovi whoki ai na wanga koe o pulutousai, ko pea ko pulutousai when you use your might ke hanga o oppressed debate ko he vote ko si. He ka pauna tuang ke vote. It's a normal process. Ange foi tamato ko ni mea ko ni me foi tamato ko. Ai ko foi tamato ta taupe. Ke ke kakato foi processi na o maya ke na tokolahi ke tamate yaki. Ke tamate ya ke o te debate. Sio ko mea ko ia ne kai peke lava he kakai ia tala pe ko fe mea o ku moni, fe mea o loi. He kui kai kia hawhainga mea ia koi whihui pepe atari pa o sai tonu ia koe. O ku pau ke ia mea koe cross-examination ke scrutinize a validity informations. Aia ko whakalawe mai ke mea koe ki au na ko kapate ke lau e kupu ko criminal act. Pa beto ke hata time. O whekawa pa mo citizens o si ai ko na to o hake pe I whare area
Kai ke te lahi ta whaanga pōpula. Ha taha une whao ha document. Ke ne hanga insight ha hatred. Ha whihia. Ha tau whihia perea kowe kakai ke ne awhio. Oku ka whakamaui o ilo oku hia. O pau ke ngā pōpula kai te lahi he tau e taha. Ko he mandu nau whaarea ke mea koe ni koe nau anga tuku. Nau taratau. He tohi koe nei whai koe he tokon pare mea ke ne awhio. He osi koe ne withdraw e ongo. Ka koe tohi na tula taratau kao. He koe taramahe ne awhio. Oku more ne whalala. Pea withdraw e ne conseni me ongo minister koe ni. Tohi atu rewa e minister lao. E minister lao e ne. Supposed to be koe au ne. Whare I whakalao e pureanga. Oku I kai ke iai hao mawhai whakatatau ke koni stutone. Pea ko o toko taha koe oku I kai ke whalala ke withdraw ki ai. Oku ke whalala pea au ki ai. Oku ke lau ia solo koe ha. How do you interpret it? Apa te kai ke fo ke umea. Kana toki koe mau se sin whakaosi. Mau se sin koe whakaosi. Na mau toi ki tu tau wheturia pa turia a hua. Pea u hu mai peko ato het ke se au hala o tutoni. Te whakafoki ata he pongpong koe taha. Mau toi tu tau wheturi pea toi tu au I tua he minita anima. Kai ka koe mea koe nau ku ho haa gau ki ai. Koe ho haa ki ai koe he aki mai he tokon paremia. Ke ulau e kupu ni mataha. Kupu si ulua ki koe maa whai pure o e whonua o I he kabineti. Pea au toki iloa I e solo. Tā koe uhinga ini a e nau ai noa ia. Koe hala e nau whakauhinga lao. Pea wangarewa whenke whakatonton. Tāne ine ke mou ai noa ia ke ne awhio. Pea tāne ine ke mou ai noa ia ke tau tuhau. Ko mou kreimi koe mawhai pure o e whonua. O he kabineti. Pea hanga rewa whakatontonu mai ke kuptolu noa kuptolu taha. Koe mea koe kui e au koe mawhai pure. Kuptolu noa mai kuptolu taha. Pea wahe rewa me he kupu nima taha ke he kupu nima. Koe kupu ia kabineti. Koe kupu nima ono ke he valua. Koe kupu ia wharearea. Pea valu tolu ki he hiva koe kupu ia oi whamawanga ka toki whonua rewa mai kere toinga oi structure e koni sutone. Aia koe uhinga e ni soke ke hanga pe he koni sutone. Soko nau alboko he kana pe mai rewa. I kai koe separation of power. Ka ke whanau mai solo ka o whakakakato e whai whakaukau koe. Kupu ni mataha koe kupu ia o whotua e kabineti. Pau pehere wa he kupu ni mataha. Koe mawhai pure. Matu koe rea tonga ia. Koe rea tonga o kupu pure pembe he ofisa kolo ke pure whakawai. Aia koe uhinga ta intentions. Koe intentions o kupu ni mataha. Koe executive koe mawhai pure ngā ue ki he patseti hono implement. Kana whengawe aki mo tariui. Tariui. Ko huinga e gulau. Ko hanga he koni sutone taramai ko pau ke tariui kabineti. Ki he whare area. Neongo o koe branch keke. O stutuni ia. Ko kupni mano ne taramai rewa he kupni mano ko whare area ko fotu e no whare area. E whiri mai ka ho whafonga ho eki. Whiri mai ka whafonga kai o nau nofo pe he whare taha. Ai ke nau whaua e lao. Ai ko sio solo ko wharea ke mea koe ni. Ko pau ke tau raki riu e lao, pa tau toki riu e tau whonga whai. Hei kai te hau pe kita ai e mea ho to whakakaukau o te ngāwe ia. Ngāwe e konisitone moene tuhe aho ni, pe toki riu e konisitone ke he mea o ke whakaukau ke kahau. Tā koe mea ko tau peo pau ke whoi wharearea. Ai ako sio koe palo pare mai ni ai kau whakauhinga lao.
o uhinga ai whare I hala koini, o hoko ai upalparema koini. Ka ta foki be solo ke foi moni I mea, ko vote of no confidence, ko elito mono tefito, ko no mismanage, mono mau ilao, mau konistone, pe moe talatau geni afio. Ka ko mea fui solo e na usile apiau ki ai. E fuakava pe, e ngai mea la lahi fuakava na wanga koe fuakava, wa e foi mea la lahi tolu ai. O ku te hanga fuakava I ge otua. Te utarango fuakakato. Te utarango fuakakato ke hene afio, koe tui totono tonga. Pea te utau he konistone ke mauni oni. Pea te ufai haki hoku poto moku iwi tuku ingata. E lelea e kakai mo e fonua. Sai. Na nau whakaanga e ku ohake isiu o pehe tokua o kui kai ke uwhie talango fua ki hene afio. Ke ai ke pein mai hatau whehia ki au he kuhanga o mai mea moon. He nau whakotuu mai au ke ufuakawa mua he lea whapalangi. He ku uhinga lele ia pehe kai te ufuakawa loia wai. He koe whakalea whapalangi I'll be truly loyal to His Majesty. Ai ko truly loyal ya ka ai ni ko mate ai me ko tui e la ve ai ne afiote u fenge malui me ko tui e lele ge na afiote ai ko truly loyal ya he ko wenga ko shoke kapai pe mai ne afio o mai mafai o pe pakia mo ko ni stutone ko truly loyal ko te upehene vai e afio o ku tae whakonistu toni. O kei la o piteni. Tarango fuakakato. O ku nehanga, matoke o fuakava koe o tua. Ko kai ko fuakava koe tui ko fuakava koe o tua. Te tarango fua au. Ta ko mea koe nai kai ke stiki ai whakaukau ono o mai he kau whakaanga. Kau temokarat kakato. E kau haters. Pe he tokua ko whakafoki ai mawhai ke hene afio. I e nau whakakau pe. Ta koe nau whakakau na tō mau. Ke konga ia e pivene o ku au ke e talanoa ku maari a pito. Ange koe na ke talanoa foki. Ki he ke issue foki e koe na whai ke talanoa ko ngau e hala. Kono tuku aki e he von sa ngau e hala ake tuku hau. Na ku lau na e whai kupol kalama na e moe palofesa pene hanga o mai ne viu na kai whake lau e tāria moe whihui kana ne talamai peka te au koe anga e ne viu pa utao tai na peke ne viu o ku ne pehe na sai apite tari na e mai pure anga na whiunga pe tari na e o mai koe anga puke tau e tau wakai ki ai ka pau na whiunga koe hana e kai ke tukuange ai ke lau e ai tukuaki lau me taripa mo tipeti kai whanonga kakai pe tok whai paloti pe bai foi pa bai malo kai ke o ku mama me ko to ke kakai ka kona ku ke whakamatala mai ka ku foki mai ke fuakawa e piven ke fuakawa na ke talanoa ki ai te fuakawa te talanga fuaka kato ki tu ke fuakawa mo dolu falearea ke fuakawa ka minista no fai fuakawa ko ia o fe lewa taimi ko o ta whae talangata. O ku kei tau whakalao i konistu tone a to taha ko ia ke minista pe whafonga whale area. Ko ngā totonu ke au ai tu uniki ai ka paure te talangata o ku te mau e whakawa o totonu ke ha consequences. Ta pe more hono sea, more ne minista. He ku ngā ku ne mau e whakawa. Ko ye ulo ya po hana mai whakawa ko ai ko whakawa ia ke mo ki whare area o whahoko pe moe minista ka ko whakawa ia ko mo whai ia ko ha consequences o don ke face me taha ko ia Pa te tata apply consequences ko bete hatai whare area ko to tape te tata jo ko hanga maheni ia ka pati ke whakauka mea ko ini ko lotu kai e lotu kai
Koe foi riu tuolo motu ai. Koe lo tu toi bebe ai madalotu. Koe foi mua ngutu ia was mauloto pea. Koe lotu tau mau, lotu koe eiki. Oi mua ngutu pe o lau e bongbong ke bongbong ke bongbong ke bongbong ke bongbong. Koe ke mahu inga o usia koe ke nahana to o whakatoka ngai. Koe le lau koe ai fuakawa I don't really think that they really mean it. Kana uhinga whakaue he na unofa o mahuinga ia. He anga ai whatongia ke whakahoko he whare. He koe u whai tutuni ko ia. Oku afeki katoa e futuko tahaki lugo no malu he whanua. If you make a mistake, o hanga o affect ai mo i katoa e fu. Ai a koe mena u mahuinga ia ai. He kono moni ki au ia kapau na ko au te ai hatohi vote of no confidence. Na unofo beha fuakawa. Ura ki utalangata, hua mau ko ni studone tolu o kuke ai noa ia. Unaccounted. Ai ko katoa ngai component ko na mau ia he pureanga ko ini. Na mau ka kono ngai fa moni na o atu ko he mea. He wants. Ai ki au ko fo ui benia e pureanga. He ka pona na tuanga na tole fo I wants ko ke talanga ye mahino. O si vete fo I mea ko so toi prolong mai e be ko o se ko foi ta a ko u mea ka do e o whakalao he ko distutoni. Pene tok whakatoka ngai rewa hen he taimu ne ongo e au toko si. O ne more wo ti pakai ke pane iloi o mahu inga ke ne hanga tipeiti. Kai ilo po haunga na ke ne hanga e tuang. E mahalo e te ne pehe ngari tapol stende te nanga e nau approach. Takoe ko pulto sai be he nei le mau petola. Ai ko solo ko me ko fare la ya ki fare ale. E ko feina te pile hoeki. Hala mo tau feida. Ka ko feina ai hanga ko he kawako o take advantage in our vulnerability. And our ignorance. Ko foi me ko tau vea ko sio mone sio ke hange ko ne me ko ne fai o me ko pointa tau benena o mai ko he me ki mo ka ke sio ke ne pe vale pe ho ke pe te la na to sio te ne vali patai mai pe ia he ko ke mai to la he na alfo ke tana tu ngai fica wa pa mo sio go o tang masi ko anga fo ke mea ko te konga la ima pa te hanga pe ki wali ibi manife pata ko ne solo uri unga fa matolu e pata he matole konga ma faka ka ko hanga imagine ka about te ke kai ha konga ma o uri unga fa matolu e pata he matole konga ma ha me hoko ka ko Pe tofu pe ngai foi vali pata ko ni lai fai he tana tunga ko ai university tana mo fingo e formatala e ngau le ya pureanga matolo anga me pata so ilo ka pate ha lu no ka lofa ke e ka hata pe wa to ile tie ke galo ngau e ka to ile tie ka ke algo fa ma anga ke algo tari ka hopo pa ke e ka pe wa to ile tie ke galo ngau e ka to ile tie Ai ko whakatong lea koe a ku solo. Ta tau ia mo hataha. Ku ai ne foi matsoata, ai ne lipstiki, ai mo ne foi wali kemo. Pea tepi mai a kai ke aha lai vai. Hau he fō kowi, hau he mata kowi, ai foi, ai teu I mai, ai lai lipstiki mo I kemo mo matsoata. Piven ko ngai ni ko loto ke ta o ke na o se te taimi. Ko na ta kamata tala no be foki he tu site. Ko ha tu unga ku wa o ke he dai ni mi ai te atu ko Filipare mi ko o sia ka candidate ko asma ki mu pe ku tu eli ke asenga hingo ke fai benga he area o ku me ma inga be foku fe ma una
tana ni whakata mai ko ngā taimen ke no whama kakai na tau hafu hataha hafu whafofonga ulere takai holo whakatau hosi mo mea be ka koku ngā ko hatu ngā mo wa unge he tai nimi ko tui be ko amanak leri at pe kakai te tau nofo pe he mama ko ia sol ko whakau ia ai kakai ki hanga maheni ka koe no tok whakangatain ai whakatau hosi he whiri koe ni watch me talo e osi peko koe penau ki whatano e osi peko koe mau e whofisia e paremia mau whatahat pa mo e kau wants e au tange mau malolo whakamoko mau ngai hoi misini e lahi hela ka mau tok whata pena kusea whoke whakau he ta programa koasi e ku whakakau ko hono whakangatai. Solo ka ke lava minute nima be mite ngo fulu e mautano ai mea ki e whakau tari ka atoa he kau. Ka hala whanonga i taulu e. O ia da hai modern time alfa tahos. Mama tauria cocktail holo ka he. Ka te wate whakau ko ni solo. Te wate whakau ko ni. Me ko ni koe hawhi maga ke ia rocket scientist e ni toi hanga whamatala ki ata. Ihe fufoi context ko tau iai pero foi manga whaagu tau iai ko ha mo whakau ki he whakau e ne afio ka pau e toi tuha ke fu whare area o tonga toko ua no whare area o whako tuu atu ha me mipa na e pou ki he pare mia na toko stakuifo ko ha mo whakau ki he whakau e ne afio Matui koe tene hanga whakabon whakamui. Ke ne sio hifo koe pare mia na e losa e confident. Koe ne kau bou benu toi whotu mai he whare alea. Koe hao mo whakau. Ki a au ia, koe tape whakarieria ia a whare alea ke na fio. Ka pau e hoko, ka wege utu e hoko. It's an insult to his intelligence. Ai go pehe. Mo mau hanonga mo hawhi e mahani. E pipen i ta whaaki koe kau whakafonga mo tole kakai pe ko whee ai whee tuu mo tuu me ai. Ka pau koe hala ia te mo fōu ai ke toi whiri han ihi me he pure anga koe ni na e tau mea whalala ene awhio o whotu at bek hene awhio. Neongo hange ko lau koe kape ia ki he ene awhio. Koe konga ia ho mo ngā ue whakataha mō tole kau whafonga me whare area, pia ka pau tene toki hanga 10 down, pia mō toki alo rewa he hala whanong, ka whewhe ka au ki tuunga ko ia. O whakakau mai ki nau tolu ka konga ia hau mō ngā ue whakataha. Well, koe tangata ka tō peo ne i make mistake. Le lawa pe kene hanga will redeem himself. Ki hau is a work in progress. He koe mea ia ki au tau ataina wata mai mo whakau. Ka koe poini koe aku ia. This is not nothing to do with people versus noble or past government versus new government. This is about the country. Tau whai mea ku hinga le rei. Whe ka u fotu e mea koe ni. Mau whire mau tore pare mea. Tuke whakatau hosi, tuke toi ai entitled meni, pa koe mau tari pe koe in consensus a whare area. Ke whakotu ha pare mea o whakapoto, pe e lava whetu taki le rei mene awhio. Pononga te pare mea ke ne awhio, o ange e ne whakakau ki mua. Ki aue is an act of necessity e whai mawhako ni. He koe ku uhinga en solo. Na ane o mai, na ane whoaki mai e mawhai. Ki he pepa palo te kakai. He kapau te ke whatonga e kupu ni manoa pi, kupu si wha. I he foi process i koe. Ai koe kapau e tisoa whare area he VONC. E ngau e VONC, o ku asi ai e whiri mai rewa e tui ha interim prime minister me he kau whakafofonga whiri.
Ko kau whakafonga whiri ka au solo ko kau whakafonga e kakai. Ko hinga ke tahanga o always seek mo whekumi ke intention. He kulahi, ai ngahi ngau ko te alu ko ke kupu ni mao no, tala no mai na dol ke he no pere mo e kau whakafonga e kakai. Ai ki au ka pau na hinga mai ke kau no. Whakafonga whiri ko elected members, ko kau MP ia. Ai ko CEO eni. Ne ongo, ai mea e na whetau ke aki ko e, kau kai ko issue ia ko e mawhai, ko issue na i kai ke tau hou ngai, whaka hou ngai, whaka apa, ai koloa na o mai. Na whatara no e mea ko ni solo. Na e kau kiria toko hongo fulu na e wha mo ui he eiki. Pea koe toko taha pena e whoki. Na i kai whie mau ia, ana e, lau maari e lelei ange, hono whakahou ngā i. Koe ai koe ke aroto whakatahamuhamu ko hoku mawhai o hui kai ko hao mawhai a koe nei tori ano fufisi he tui e poi te. Piveni ka tu ufoko ni ka oku hange ke te ku mahino ki he ke kakai e whanua. Paka tui ka taha ia konga oku nau whiawhi ai i he taimi whahoko ai Polokalama. Ka lama ke nau whanongo atu ki he tuunga ku mou iai ki he teu koe whire pare. Mia hange whoko tau lau, tau tala noa ki he pureanga ko osi, e pureanga koe ni pare mia malolo, mo ngahi ngau rere, ngahi ngau e koe ke rere, ka ko oski nau toluia. Ko tau hanga dene, tau tolu ke he pureanga fo hou, pea ku whae ni hunau whakakata mai whoki hunau mao e whangi mea o ke whatalange o mai hakapa vewe o whetongi hakapa vewe. Ko inga, hanga kakai o tukuloto e whakau ko iamo nau sio, pe o mai ko aha foi mas matala akau wha whetongi, pe e to hiki mai pe kapa vewe o mai o whokotu i he pureanga ko ni ka koe ngai whamatala koe ni ko ke hanga o mai piven, o ko tui o ku whawhiawhia e ka teki nau tolu. Ke nau whanongo pehe u process koe a koe tuai a pito e aho uawha, koe koe ospe wika hau. Aia koe ospe wika hau tau aurewa ke kamatape koe wike hoko mai o tau aurewa ki ai. Piven ka ke wha os mai mua ka pau kua ha te isiu ke loto ke whamaa popo ke ta Polokalama, koe ngā ka ta toki hoko atu ke ta whinga pehe wika hau. Koe isiu ke he nia ka koe nei e ke mai taka. E solo. Koe foi takihala na e whai tonga tapu walu, Lolo tonga i, a tipe o whakatonton. Koe ne pehe, o toton ke mau tae wahe, he lo tonga lere koe VONC, e pehe tokua, o kumore paanga tukau, solo kau tate mea mon koe ni. Koe wahe kau whafofonga, he koe mea koe neka ke uhinga lirei ka mea koe turi. Koe wahe koe kau whafofonga. Koe wahe koe kau whafofonga. Koe na hupe koe wharearea. Wahe whakau ke ua pe. Ta tau ai pepe waha wharearea. Ta tau ai pepe o toi he hui hako miti. Kai peke toi aha koe whai wahe pe. Ta tau pepe ka pau te mau wholau o kei wahe pe. Koe uhinga koe e hanga ko whinke whakamalala mea koe ni. He kuhange tokua o gune pehe koe fumea whakamore pahala ki more taha hato e extra tola me panga vaenga he koe mea koe pacheti. I hato e hanga aue he koe awa wharearea mo e tāpuna wharearea o kei vahe pe. Koe poinia, ka koe solo. Ka ko ho mohe fiu ta e lau ripoti o ke kei wahe pe. Ai koe whahinga ia o to tonu, ke nā maa whafoki mai nau wahe. Ai whahinga koe o kutoki rea noa ia pe, ta e lau ripoti solo. Ka te utata mea koe ni. Koe uhinga koe ke nau rea ai, he koe ke ha mea e ke rea aki. He koe kai ke lau ripoti a ke makatunga i ha mea o kune mahi noi. Ai koe whahinga koe ni. Ai koe kau whafonga koe o kulau pe ka kai o tala. O kunau tangut whakalongolongo tae rea i wharea rea hanau whakakau pia. Ke mahino nau kei moi pia kunau mate na toga kai kei tangutu pe. He uhinga ke lava ke mo ui e whakakau. He koe mea ia koe solo ko nau.
Ia wai si. O ia. E ko whenga goe ke uhanga o poloka. Ai whanki taiwesin ko nu whai he ki kau haters ko ni i roto whare area. E tātou io. Ke mo whakau he mea koe ni. Koe unu ai kau no pere mo unu hake ai ka whawhanka kai ki he pōpō ke he vote of no confidence. O mo pehe una ori ia iau. Hi kai. O pere nao mai na toke mau kau. Ka koe. Ka koe poini. Poini. Ai mau inga koe ke te whai te homo e kapa te toke hau. Koe foi hua ka pai tāra tolu. Mai foi hua ato anta walu he foi. Nako kai kai. Solo. Koe whiri e tau fōu. Pea koe mea mahu inga e ngai foi process koe ni. Koe ki tokanga au ki he mea koe ni he foi mga whaa koe ni. He kono hinga he na nau huu mai na to he ngai moka tūnga keke. Ko tokanga au ke tokanga i kakai ki he whiri koe ni hoko. Ke nau mahu inga ia ke pure i le whanua. E usio ke nau tāwhak nau huu atu ke mau whataha. Kai ke lawa mdeni mi te hofulu nau tari e mea. He koe mea nau hanga whamanat ka nau tolu. Mō mana tui koe ko hapati tau tolu. We are not here because of tau obligated ko hapati. Whakapolitikare. Tau ataina. Kakapau tau tuu whakataha. Te tau tuu whakataha i he ha. Okay. Whakatari koe sea mau whakataha. Sai. Mahi noia. O mai no pito. Ka te o mai ka veinga ke makatunga i tau tuu whataha ke pure i le whanua. Koe mau peru ka doa e gai. Ai mau tuu whataha he pure le rei ke pure i le whanua. Ko ha mea ia tene hanga nono o mau tolu. Mea fua ki ai. Koe ne pure kovi peha taha. O te ke toi pe mai o tau pāti. Amanaki ke tau e puti ho. Ho tua koe tua ia. Ko koe ngā whakina hanga ai ke nau pehe mai, pe koe tū whakataha he paka, pe koe tū whakataha he patoa, pe koe tū whakataha he temokalati, ke toi o hake a whainga whakaukau. Ke ne hanga koe mea ia ke whaia ha tū whakataha, kai lava ke mau whengau e aki. Heka i kai. Kai kia ha whainga mea fua ia. Pe koe au whangatuku ia whakataha, te mau tū whakataha. Hange koe ui e ne awhio ke pure i le whanua. Pa mau pelu ka atoa ki ai. Okay. Mahino apito pimenta ko tui mahalo koe whakaukau ia hange koe talanoa koku ke whai. Even ka pao na e taofi e bonsi koe na e whawhis pepe o se pe a vote of no confidence. Mo ke i wahe pe mo tolu ia. O kai ki aha hane kau o mo wahe a mo tolu. Pe au kai ko ke whakangofua ia he lao. E koni studo ne ke ngau e tae wahe a se wāniti ngau he pureanga pe ko whare area kake o koe ki whaiwehu i hene taha o ko maare i he ku wakai hi foki ai o ko ki atu pe ko ki whaiwehu o ku me kata hek sui foki ai kone eke mai pipeni ka pare e whakotu koe ke pare mia e taimi koe te ke hokoi koe pare mia e ke iui e wha pe te ke alko ona polo Paula Pimenta, o kui fe e fa, ko fe tu ngata e fa. Kai, ai te nanga fa tonga ko hingo fa loya ya ko e fa. O kai pare hopo, Na ma uia me wala ki fa hopo. Wai ai peo ia ke whaka ki peo ia ke si mo e QC mo e si. Wai peo ia ke ai hau ki hingoa e mea ke he ko te algo e ko mea ko whatana i solo ke te algo ni ko se iti hanga ko kautori hanga ko mea ko climate change. You must elevate yourself to the equal ground ka ke lava ni ko se iti. Ko ai ko ke sio hake
ke niko se ka pa ke si ha ke go ke ka be go ke tango tu mo ha niko se sin te polo ai ko ki hingo fa lo ya ko na wala to go o go fa mo ni hingo ta ka na fa hingo e si mai no to ba pe yo ai ha ki me ai be ya u Asi e ba ta ngi he fo mu fa le ho ki ni solo fi fa ma la hen fa ka ko fa hingo fa ka la o ni ya ni o ko ni ku wanga ka ta mai ki si mo be he ko wina pe wi he go no mo ni no mana tu ko kuraki alu ki fare po na turi uya ko ya ko me ina ni hanga fa na usio ko fa ma polisia hike fa ma krekere hike fa ma la hike fa ma tan ka ko talo tu fa ma tan i te apia ta ya i hakis o untrained lo tangata to ngata ya fe fo kwa jamba ta bai lo ka so Liven malo ko de malo de ta fe unga he hon gata toki hokot hange ko na ku lau ko to nga programa ke he ku o fa hoko ku ma Oscar to he weekend kata ki lelele to be fa noa ko nga ke sio ke oreo ke au ke he paremia fo o mono pure anga kata toki frasio ai ha toki time ke ta toki break ai ka oreo ke osi ta u fili Liven ai de te foki me be we ka au he tok fai foki fili he we ke hoko mai io tu si te go wiki hoko mai awa fa oia na e o si mawe ku ki fola bu ki ki ba ki ka ta pulu sentia como si mau lai mo na pe fuga o si na ka ba na lere foi ka ba na ke tamato foi vonki na me ya ke a ni o si mai no pare mi mo kabineti ka ko na me mau be mau ki ta pulu ka toi hawa te ki kau tāpula sentia ko nau me alo tā nau tolo. Saya pita pe ko na te tatoe lere pe wiki ka hau. Mahalo pe ko ha whainga time pit e whainga maari ai te tā ki lere ai. Ko tu ko margo ko monite ko tu e ha mea ke ta hokot ki ai. E u progress to ni. Pa te ba foi ta do peru pe flight e ka u pa ta toki alure vai fili lai ia sai be ko nga ko wiki ko e fa mo fili la he ko o si tongana he de ala te tona ka hau pe ko ti ma te o me ko me ia he time ko fa fili malo bito piven ma fa nga mari ta toki si o wiki ka hau o va sol Pamalo te kainga i he lava ko ia ke mo kau mai tau proklama ko ia honi. Te tau pe ke te mo tolu ko mo mamata mai i he Facebook. Pe ke te mo tolu ko mo mamata live mai i he YouTube. Ko whinga pe ke u whahoko katoa pe. Ko ngahi proklama ko tō ko whaet mi he ni. Ko put through pe he ongo pesi ko ia Vipon Media he Facebook pa mo YouTube. Ko ngā ko whepe me e whainga maari e ke te koe. Kaulele ia ko ngā ke huha ke ai ke lava mamata i o mao e tau polokalama. Ka whamalo lahi ke tiki mōtol, whamalo lahi ki he pure ko ia South Pacific Loans, ko e kautaha ia ko tau main sponsor whokia Vipon Media, ko e kautaha ko ia o e South Pacific Loans, whamalo lahi starek, ko ilo bena e arrange ma polokalama pe mo e stareki, ko tuipe e mao pe ha whainga time he weekend, ko wiki ka hau e whaifikau ke whetutaki mai ki tā polokala mai ki ngā ke whakahoko ai whatongia ko ia ma e kautaha o kuna utokoni i ko ia e tau ngahi polokala ma whahoko atua South Pacific Loans ngahi whia mau no ko toa pe ko e kautaha ena select to bow noa valungeau valu hiva valu o ku tuu honau wa i loto manukau kaki ngā tai o ku whamalo atu me he page facing store i loto nuku alofa, ko e kainga koe ko mō ahia e whare koloa koe ni, o ku tokoni lahi apito ho mō whatau whahoko ai, ki ngahi polokalama kotoa pe, o ku lava ke whahoko atu pe a me he Vipon Media, ko e ngahi wala koe ke Christmasi,
o si fonu kātoa te tau uta fo o koe na e whakifo atu ki he Page Fashion Store i loto nuku alofa whetu taki hake ki ai ma uai hao bala fo o wai o na ki tō mui. Koe tau whare kosi o si tu malau ko tui ko taime ni ulere e ngai fe au hiko ia ngai polo ko ngai ako o si toko lahi a pito pe PC ai ngau e kwa hoko me ai ta fa aki pe Page Fashion fika hiva o i fata fehi road hanga tu ki tau mo e pe au building i he manga wha ko ia marketi o tu upe i he manga wha ko ia o i tau mo e pe au building o tu at me ai whare wala Page Fashion Store pe pe he foki ke tau whare kosi ulu whamalo atu ka te mo tolu ko mo wafea ngahi ngau e koe ni o tokoni ki he tau ngahi polokalama koe whahoko koe ai kau taha au kou loto ki utoki introduce mai he wike kahau kau taha langa eni o ku whawhiawhia ka teo ku wakai ki he nau ngāwe pe ngahi ngāwe na nau whahoko ka nai kai ki o mateu teo ki o hanga o tuku atu ai ngahi information ko ia i he polokalama koe ni ka te toko atu ia i he polokalama ko ia o e wike kahau whamalo atu pe koe kau taha maka ko ia te si i Brisbane, Australia, ke tu'umalau kau ke whia mau, e tu taki peka te kinau tolu ke ngahi klasia na ngahi monumental ku nau lawa whau, pe whoki ki he ene live stream, mo tolu kou whia mau live stream, pe tu taki a seria, pe tu taka tesi, lawa tesi o tokoni ke te koe iha whahinga whia mau live stream, pe mo tolu kou i Nusilani, te ke lawa pe tu taki mai ke teo, i he te wanoa uataha, wanoa nima, noa ano, noa fitu, mana tu o ku whatewhito pe e kwhainga maari i he mea peko te ulawa whahoko ta kua mea kusai e ki whetu tak me beki mua na ku whainga maari ki ulawa whahoko e live stream ko ia ka o ka pau o ku ke whakaukau ke hiki video a whainga kātoa hanko e maari ko e whai aha ko e putu mana tu ko hiki video o ku keke ngata ne atalere ka kuto e professional ange whainga ngāwe ko ia ka ke whia mao e whainga alohe direction ko ia ko production ko ne ku mau whai te mau lawa o whainga ngāwe ko ia hiki video ai whainga event pe o ke whia mao ku mau si lava le rei pe whakahoko ia pe mau whai rewa hano ngāwe ke edit pe tuku atu rewa whai filimi ko ia original ke te ko i 4K upload tia tu i he YouTube ke lawa ke mamata ke ha family ko pa ke loto ki ai ka ka ngahi ngawe ko ka ke fie ma te mau lava o fai ko to ngahi ngawe ko ia mo to koni atu ki te koe mahalo ka ngata pe ia ngahi proklama ko ngahi tu aki ku lawa ki atu ka mo me a tau to ke felongo aki i he wike kahau o pake mo ma o ha weekend lele i he weekend tau to ke felongo aki i he wike kahau